Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Agdahakon dito'y sango ti may sako pisap. Ay, agurderak iti kapay. Tagkapiak mampay. Sakbay ang mapanak agangkat iti ikan nga ilakok iti barangay may. May saman akapi dito ang napudaw kan may sa atinapay. Hinahan na tuyang day dya. Ay, umasidegakin ko na. Singirek tay nabayagan nga utang dakanyak. Ay, nasayatan nakita ka ditawin na natuyang. Ha? Ay, sika magayam ko araw. Wine. Oy, di utang yu kanyak. Bayadan yun Isupay nga yangkat ko iti ikan alakaw. Ay, aguray ka mat ako. Awan pa'y kwartak ita. Nabayagan day jay. Aguray ka kaday. Ala, agtugaw ka dita. Tayurderan ka mo't iti kape. Ha? Alan, di ka kadi agkasta-kasta. Kaskalaan another. Sige man langan. Basta ilibrida ka, nanatuyang. Wun, basta di nakpay singsingiran iti utang ko ita ha. Naglawak ti nakitak. Nagmayat ti sa sangwan na kwaraw kintuyang iti nagtimay sa coffee shop. Heh, dalaki di ti relasyon dadwa. Makita na lang dadya bakbakitan inton sumangpay. Heh, Adakon ba daw? Anay ko ba daw? Pudno ti atap ko niya. Nga da relasyon niya kundi kwaraw. Anya, nagrugit mo ti panunot mo. Anya ti panagkit-kitam kanya ka. Talaga may? Bakbakitan kan. Nga maglip-lipstick ka pa'y laing. Heh, ubanan ka lang aruday. Pinturan pa'y laing. Apay, balasan ka pa'y laing aya. Agraraman na ba? Bakitan? Unay kan ba daw? Nagsakit ti rupa ka tinungkam. Bunggo na me. Wan kidi ti babain mo, bakitan? Ay, kapitan! Umayak ang darawm. Ha? Idarum kaw ni badong kaw. Apay maray. Ano ang basol ni pari pa daw? Kas makita yung maut, uray lang nagkidam to'y kanigid na matat. Ha? Pwede na karo apa ng bogbog kanyak ni ba daw? Ay, aguray ka. Ungag pa siya. Ala. Bayam tayo ton malpas ti pandemya. Paayabak iji barangay hall ni pari pa daw. Ato iti sukli ti kwarta, marituyang. Ay, anya. Ay na. Dandanik mo nalipatanan. Ay, agyaman akmaray. Mabit lang nanatuyang. Agsarita tapay. Ay saan ko araw pangasay dinakas-asit gan nang rona no makita na tanibadong kaw. Na? Ay jak kayat. Likliklikan dak samot ten nanatuyang. Bayadan yun aji utang yu kanyak. Tanusan. Sana ka mamingga nga umasidag ka da kaya. Atoy, bayada konti utang ko kan ka. Iti kasta, sardengan na kun nga sa asitgan. Ha? Aw, agyaman ak nanatuyang sige, tayo nakmatan agi sursur iti ikan alakok iti laod. Pangaasim ka di, marikwanang. Dituyak pala ang balay mo makipagnaad. Aging gasaan maurnos ti susik mikin ni badong kaw. Nagrigatan aya. Tanda asawa na. No kasta klase ti tao. Ay, wan nga ron maray. Ay, ang
magbababawi ka na kiasawa kinibadaw. Ay, naimbaglakit din sa anak ka na kaya sa asawa. Sige, Mare, mabalin mo dagyan diti balay. Ang mga nubugbogan na kamanan. Ay, agyaman ak marikwanan. Nay, isumod da ito yung tricycle ni Kuaraw. Nana. Ha? Adda bangos akargana. Siguro, adda lang di taas si Dag ni Kuaraw. Ano akilo ngay katikatangin niya, mangdam yan. Na. Adda di tangag paiso ni Kuaraw. Takawag ti bangos na. Naimbag lang adda ipaksiw kaw, inton malayo. Oh, kasanungay ti darungkan ka ni Marituyang. Saan pa ang mabalin na pagtutungtungan day tadungaw? Tapay asaan? Bawal ita panawon ti pandemya tagumong. Narigat, no, agiin nakar da iti virus. Ay, kaano nga taayang amin asumardeng daytoy a pandemya. Di tayo amo. Da, Nay, ada tao. Ingka kitaan. Oops! Hanggang, Ha? idarom ko ni Tata Badaw. Na? Tinakaw na tilakok abangaws. Ni manin pare ba dong? Nagtakaw ko na. Unang kal, tinakaw na di 5 kilo ang lakok abangaws. Napanak lang nagdamag kinimang dam niyan, numano tigatangan na. Idagsubliak, awanain, intarayin ni Tata Badong tilakok abangaws. Aniya, matinday ta pare ba dong? Ala. Di ka madanagan ka anakan. Kasaritak to day ta pare ba daw? Nasakit tinagam kaw. Ha? Uray pa'y kunayo abangus lang dahil diyang kail. Ngam talaga nadudog to'y pusaw. Boy, tainton malpas ti pandemya. Kasarita tanto ni pare ba daw? Tumatangak man itilakom nga arak, Maray. Anya? Amaw, adalimod nga ilaklakom nga arak. Lakwan nakman iti uray may salabutay. Kaya't kuti uminom kay. Ay, Amom lang arodan alimod ti panaglakok. Taiparit ni Kapitan. Ngam agbartag ka ditoy. Lakwang ka ngam masapul ayawid mo. No problem, kagawad. Kanya ng payman iti sigang no adda. Mabit lang. Adtoy. Ito tigat gatangam. Muntoy kagawad. Ilistampay lang Muaddan to ti kwardak, sakto bayadan. Aniya? Nasayaat no inyawid ni Badong ti arak nga inutang na ken kamaray. Tadi nakakit irubo kin ni Kapitan. Ay, jak kumaikan ngam amo namot ngamin nga dalakok nga arak. Kasla madanaga nakit din. Kagawad ko nang. Irwar mo rita balay mo. Nito yang kaw. Ani, ay, Amo nga darita. ala, ni kabadong. Madlaw na bartag maray. Anya tiaramidag. Ay na, basta guli magkalaang maray. Di mo sungsungbatan. Irwar mo dyan sabak. Tanusan. Bukbukak iti gasolina ti balay mo. Kit pura. Salbag kayo. Ay, marituyang, rumwarkan. Diyak kaya't apuuran ni kabadong tibalay ko. Hey! Maray. Ay na, ay, saan kumamot Alan, rumwarkan. Rumor ka di tabalay ni kagawad ko nang. Tuyang. No di mo kaya tapuurak ti balay na. Tulong, kakaroba! Tulong! Hoy, Tata Badaw. Anya man na nakalukwan day tao eh. Ha? Kuaraw? Mr. Chip Tanaw? Pangasiyaw, tagawid kayaw. No nabartag kayaw, di kay manggulaw. Sana ka nabartag, Mr. Chip Tanaw. Hoy, di nakpagpungtutan. Agawid kayon kunaknay. Wain. Agawid ako. Nagkunang amin ay nga ipilit mo pa ilang tiagila ko iti arak. Nakitam tinapasabak kagawan. Pagkawanan na, Kapitan. Ikarek, jakon ulitin day jay. Naditigra akaw Ay rumbeng laang.
Surutin tayo, noon niya ti protocol, wano ordinansa. Wan, Kapitan. Si kamat latinag kung a 500 ti first offense a multa, ti sino man nga aglabsing iti ordinansa ti barangay. Isungag multa ka iti 500. Ha? Agawid kan ama rituyang. Ang mga nagsubli ni Kabadong. Ay napangaasim ka di, Amaray. Di nakpagawidan ni Balay May. Uray siya kung tagbalin ayayam dito'y balay mau. Basta di nakpagawawidan. Anya? Aging gadi pa'y naurnos ti amin kada kami kinibadaw. Ay, diyak kaya ti agawi di Balay May, Maray. Wan angam ti magdanagag. Ang mga noramidan na tijak kayat. Ay, pangaasim ka di, Uray tanumalpas ti pandemya. Maituloy ti darum ko kinibadaw. Ay, unay lakit din ayat ti aramidan day ja apari badong. Di agbain nga agsasaruno ti mangidardarum kan kuana. Naturod itan nga agaramid iti maday ni pare badaw. Gaputa muna ang naingit itan ti maipatpatong pala protocol. Gapu iti Bayraus. Wen siguro Takunana, kat awan tumat lang ti agaumong at tao gapu iti pandemya. Ay, sa balimot a klase ti pandemya na di pare badong. Ang magpulon tumatlaang. Ay, ang kasanungay. Ni Marituyang, ijay mo't balay ni kagawad kwa nang agigan. Makamuda na. Amuda lang araw doon na panawon ti pandemya. Nayunan da pa lang iti parikot da. Tuabuti ti arak ti inutang ka ken ni Marikwana. Naibos ka di maysa. Napati may tay maysa. Aday ta. Nalukata akong ti maysa abuti ti arak. Ibusag amin. Kalpasan na. Mapanak di balay ni kagawad kwa na. Kita mano niya taramidan ita ni Tuya. Punwag ita ti basaw. Awan ti maramidan na ita ni parinteng nubilang. Tadamot ten kubit ti tao ita. Ayaws. Bartegak. Sakto mapanitayan ni Tuya. Pagawidag dito'y balay. Adula amin da ita. Darum dita nga. Rumwar ka dita pala ni kagawad ko lang. Tuyeng! Sa anak arumwar badaw. Ay rumwar ka kidain. No demo kaya ta puurak ti balay na. Sige, padasam ka ba daw tayo darom ka ni Kapitan? Anyang agdarom. Kit no panawin ti kubit ita. Awanan ti darom-darom ita. Tapanawan ti pandemya. Pumanaw ka ditan, salbag ka. Di ka umay mangriribok ditaw. Agawin kan. Umaykan ko na kahit. Ay, agiyaman nak. Nagawid matlangan ni Badong Mau. Kunak no paypaiswan nan nga uraman ti balay ko. Nagawan lakit ababa inday ti ataon. Ay, panagkunak. Di nakibainan ni Kabadong. Iso tinasayaat. Agawid kan iji balayaw. Wun, tasaan tayo mo't lang amo no kaano amalpas dati a pandemya. Ano sampay lang di asawa ma? Kastalangan taramidam. Anya. Nasayata nagawid ka mutlangan dito'y balay Tuya. Ado ti maramid. Agdalaws iti unag kenruar ti balay. Wine, nagsubliak badaw. Dituyak balay nga agyan. Kabayatan ti panangururay ko iti sasardang ti pandemya. Panagkunak, mabayag pa isanto sumardang ti pandemya. Iso amapan ka kin ni Kapitan. Ibagam nga ibabawi na ti darom kontra kanya. Anya? Panawan ka man laangan. Maturog akaon. Agsinata iti pagturugan. Nagkaromutan ni tata badong no kastakit din ti kunana kada kayaw. Kagawad ko anang. Ay, masurunak nga raud. Gaputa mo na panawon ti pandemya ita. Tila raramidan nan. Ingkayo idarum iji barangay. Maruam day talaklakayan. Oray idarom ko. Saan matla mabali na payaban na kami ni Kapitan. Gaputa maiparit agumong ita. Pandemya nga rod.
Kan may sa, siyak tinangtad iti arak kang kuana. Daitan. Ti parikot tayo kagawad. Nuurayin tayo amalpas ti pandemya. Sa tayo agipila iti darawm kontra kinitata badaw. Kaanon to, pay? Awan siguro pa iti umay gumatang. Galgalak man tayo nakababad iti plangga na kortina. Mari ko nang! Mari! Adak ditoy, kabadong! Urayan nakbiitan, nanyat gatangam. Da kamot lagayam dito, Maray. Siya ko natitang danam. Tay tuloy ko nalabaan day ta, Maray. Agtal na ka mamit kabadong. Panawan nak dito yan, ta sumarunuak. Ay na, nakashort lang ni Marikuana. Ay na, wow legs up. Ay! Bastos ka! Ha? Apay ngaya pinisal mo tilupaw! Bastos! Ang naman ti basol ni Paribadong kan ka, kagawad ko anang. Idarom ko ni kabadong. Idarom ko iti sexual harassment. Ha? Diyak mapalabas ti naramin na kanyak. Pakawanan nak Marikuanang. Jak injagara day dyan. Ay, sumardeng kan pare. Basol mo. Nang runa, kat saan ka ba't anabartag? Isungag sagana ka. Ha? Tainton malpas ti pandemya. Apay ko na makalusot ka iti aramida. Saan? Ay, ikasyan na kumaa, pare. Pagbabawyak itan ti amin, pare. Di kagdanag. Siyak ti mangitulod kan ka iti pagbaluda. Ha? Aganos ka? Ay, day tantumat ngamin, tatabadong. Malaksid iti madi nga aramid mo, chinansingang pay ni nanakwanan. Ala, song batam dayta nga aramid mo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.